Kinong yalam ka United Democratic Party UDP rengkat bat kirang basnong nagatan malki lat mkra laban bat lumparing. Ha kalai trik urisau kilalet banjurip ekajaka jokatrat PWD kabadan habarik point. Bat dako kesur kila persyajur kejing temu kesorkar jela ban snai ka shopping mall ha kene kejaka. Ya kene kejing jurip lalam kemat senior working president Uba Bindo M Lanong rengkat bu General Secretary Dr. Jamino Mautho ha kabaledan lang kirang basnong nakini gisnong beper. Uba Bindo M Lanong uloong bakani kejaka laidong jong ke PWD kadon hapedeng jong kenong ba Shillong. Bat kamlong kebayaha bencnai ke shopping mall hakani kejaka kabadon lai akar tam. Uloong baka UDP rengkat bat kirang ba Shnong kin sesyong jingyalang bat kin sesyem mekarai bat kin let ru bat ajing mut ke sorkar bantai ya kejing tei ke ban pediang na baro kipat ba. Nrai ki persyajur bantai ya ke shopping mall. Nakaliang kirang ba Shnong kilapan pau bagi persyajur bantai ke shopping mall, henrai ke lapan pau badai bandon dah kejing tei ke baik tenat. Kaban penwandur de kiru jampang, bad bandon ru ke jaka na kabenta ban penlong kejing ki pat ba. Ngingis ngau ba ya kan ke jaka lada pendon kam hakar kom ka ba dei. Da ka but ka ba ki start kin le. Ngingin ai tang ka but. Kumno ban pentri kampan ka syong ki start. Kabut ke bengi lemut ban ai kalong bengi khot mentang sengi ngi kerpat mentang sengi kini girang ba Shnong di mabanjar marjan yo kani ga jaka ka ni di balewan hang ni kira romba bagi romba Shnong hadin kani ngin se syong mengi ni mentang ngin suya pej kini jaka ngin inspect ini jaka ngin lit pej hadin bengi i malumala gini syong dan ngila benya pej baru gini syong benya perkhat ke ai ke bangin ai jimut ci sokat hangi ingis ngau baban buok ya kata ke iconic park hangi kejaka syongkai ke ba no hatam ke ba don buon ke tengis ngau ke park hi hangi ngi mengai ba Jamino ngis ngau ba kalong ke pamdei bat lagi jinga selok ke bangilayo hakini gisni buon hi gisngau ki babun gisngau ba hang ne bandon ke jaka syongkai lane ka pak ka bakiong jakayat kai kanum long tau kolong bakani ke jaka kalong ke jaka ka ba khamrit ka he kata ke lady hydri park ka bingiong ka phanong light hydri park kaladon ni hajan halendet nyo ka sibil ka don ka tu ka park ban le yupat sa ka park tengala thoru hapo kot kubur nang ni hanan polok subong ang jingjang lapoi nan jingjang lapoi nan polok ro kodon nanti kecaka ka ba mo ba internet terkidon par kibong ban penlong hang neru kecaka ka banya tem banya put banya wa ya siau tengidon hang ni ka State Central Library ngidon ka pulu hang ti fifth ground nanti mo itu ka talang te bat ngidon ru hani hajan jungi ke swimming pool bat kum ta ter hai pedeng sor ban ra syu ya kum kita ki entertainment parks ngasngo kalong kejing perkhat ke bakla hangi ngisngo bakalong kejing perkhat kum tangi kwa ban penlong ya kani jaka ini imat laidong triangular piece of land ba in ai ke jing mentoy ke ba khambon yakinong syong yang i ki pa jong ni than baro goi sor silong baro goi ba penan kam ya kani hada ka but ke ban wanra ya ke jing suk bat ban kelut ke lenti ke singkin nak banta banum don shu ketuka traffic signal no iconic park should be set up will oppose that Ninum sya bagan don kata ke iconic park ni. This is not a place for such ayo. If lai ihi nakaliang jong katu kat ni kila pensngo. Kumno badai ban pen kaladur ya kani kacaka. Kani kadon hak pedeng jong ka sor silong. Semua. Ti ladang ya kren hak bai dei bat ka jing khapnya jong ka sor. Ngi sngo ba kani kadi ka kabuksiar. Mo bangiyo kat kani kacaka. Ban pen intitap ban pen bha bat haga juga poru ban ease ya kenika congestion pi hadian katu kan ni pedeng yo sngo
bayakan dia ke architectural design ban bu nak serun bat ban wara dekat shopping mall. Dia nak yang kejongi wala officially kum ke party ngim pat yo ban ya keren ban ya discuss pa. Andai ki babun kinong yalam jong party jongi. Hadian bang ya selok bat ki babun kirang bas nong ru bat ki seng balang ru ki persyajur ban wara dekat shopping mall akan dikejaka. Kasor silong kejongi kalong ke internet. Di habadon galat kaliti ban pen internet sisu e kasor silong balai ngimle e kata. Long ki lai ong hi kan ka su sta ka jan. Isnai kata ka shopping mall ni ta kalong ke ka bang so penat. Yang jongi. Tempat sokar bahkan kenumbuk kita shopping mall ni. Mak ke je ka itu ni kerang pak. Kita hingin yang berjimut lang nama kita ngesong mental je bahkan. Ke ka bang internet je kan ka jaka ni. Kinon di fountain, kinon di internet, kene ke surrounding area, ki stage, ki sentip, ki skot, ki mi amne, nang bagi ki kini ki toris, ki banabar, ki beriam, ki wan nabar, ki wan hamne senang jongiru. Kalau siya ka city ka internet, makanya kalau indah ada city, bong laidong, bong ba kirang ba mantan, pada kerja laidong, bagi di internet ya ka. Hindi man cipanlong kerja ka ba jabo, ba jabang. Penisi ya kah silong kata gini kuat kan dulu traffic congestion gini kata itu kan lain nak jeng kami kasor hamne mau ngba bindo jeng bon gini habis iklan gini kerja kami ni saya pakat kita